ole mim ku thlani thum inrin ni ani a khovel chanchin thar langsar kan lor le don ani ole voi duai lo kan lo ngai thlak to US le Taiwan tho dun na awanga China thin rim na te China in ram anga angai Taiwan ram chunga US chet na awanga China thin rim na te hemi kai hnai boina hi khovel news lu tu le Asia Pacific boruak ti so sang tu ani fawa Pelosi in Taiwan atlo khan he boruak hi ati so sang zual anua thilom dan chu kan riat vek to kha hemi kai hnoya thu thar om hi han puang ma sa ila Taiwan chungchanga China din na China ril ru chu kan soi viau to a Chinese dynasty hnoya ram pakhata om thin te chu one China policy hnoya China chuan ruai khoma sarkar pakhat hnoya kalphung rana en kol le in rel bol na ran ya kal chho turin policy lian tak China communist sarkar chuan aduanga chu tiang chuan an kal mu maya Hong Kong le Macau chu tiang chuan a en kol meka Taiwan ero ramdang democracy thlop tu mi pui le an lam tang US tho ho na awangin China ruam man na chu ben perani a Taiwan chu ma ni inveng thai ani thainan US chuan a puyang ti in US House chuan sangkha zakwa somsari pakwa dei to khan danan lo pass to bokani ma se hei hian Taiwan chan him lama hoilova an mel ma an beilet na na puina tur ni in chu puina chu ral thuam supply ani aziak phena US thil tumber chu ral thuam phralna tur sarkar boi siama ni deuh bera tun thlengin ral thuam chu an supply ta ani Taiwan ral thuam za somret chuang chu US siaman ti nge chu tiang khop chuan US chuan ral thuam chu a supply ta ani hei hi ama beina na ral thuam supply angin China chuan angai thina an thin rim thin le chu tianga boina omreng lai chuan sarkar pakhat anga ngai na ring chuak thei turin US mi poimo pathumna US House Speaker Mevin Taiwan a ron tlo tatlat maya China thinina tur talawa Taiwan an hual ta ni kha mun ruka rusum thlakin Taiwan hual chuakin indonun chananjira ral thuam thatak takan kap chuak ul mayani kha nan du hun huna Taiwan chu la thayan ni zia han phaulanga mitam takin indona a chuange an ringa ma se China chuan white paper an ti chuak le ta zoka a omzia chu white paper hi one China policy hnuaya Taiwan le China in lei chin dan tur Republic of China Taipei ni reng chung sia ma nia ro in rel na zelen na zau zok ne na China hnuaya omna tur in rem na ani ral thuam kan lek lawanga white paper hi pom ro ral thuam aya le khaziak mang hian in ching felang anti ral thuam lam chu kan option ni na omse ma se option pakhat na lekha manga in rem na in omzia anei lawani chuan option pahni na hi man alanga yang ti in China chuan Taiwan chu an vawani indona chu engtika emo a chuak don thoni in an che dan hi an ati chianga a chan chu Taiwan a hian Democratic Progressive Party in rawan rel rengani chuan one China policy chu an pom mai don lova atopa indona bak om don lo ti nani ma se Communist Party lamin sarkar na an changa China kai bu party ten rawan rel ani ero chuan Hong Kong ang hian China chuan barlui dan mangin Taiwan chu akai hruai ngei don ani China chuan Taiwan tan ral thuam supply to lo turin US chu adua an vo khan fo boka Taiwan tan US ral thuam supply za thi chut sen rual ani to lova Biden hun chung ringot po hian dollar tluk le ding on tel man fe an hral to ani hei wang hian China chuan US hian mei mangin min fiam to su seti in tun tum boina kai hnoya po khan lo vo le to bok heti mek lai hian Biden a sarkar chuan Taiwan tan ral thuam an ron thon le don ta Taiwan tan ral thuam dollar tluk le ding on khat man zet supply na turan pom an approve le tatlat mai mei pui al lai sahria ka the ang main China thin rim na chu azwal le ta so mai US House Speaker Nancy Pelosi in Taiwan atlo hnu thlakhat hnuwa Taiwan hena ral thuam hral na tur hi approve ani a he package President Joe Biden a kai hruaina hnuaya Taiwan tana an pompui lian ber hi sang hele som pathuma tanga Taiwan nan man Raytheon Early Radar Warning System thum thatna le ti changtlun na tur ani a chumi atana contractor te puina tur dollar makta duai zaruk somruk panga atelani hei hi Taiwan laga bei puiron thlak tur chanlet na tur dolet na tur poimo takani Taiwan hian harpun block through missile somruk siamna atan dollar makta duai zathum somnga panga an mang don boka
China in tuipui atangin ron beita se indo long ron kal lo chuina le ka pilna man ro changkang berber an ni US indo thlona Putin air to air fire power an neina atana an man ro poimo ber pakhat Sidewinder missile za chuang siamna tur dollar magtaduai somret panga point parukatel bok Taiwan Presidential Office thu puang tu Changtun Han chuan thu chua siamin he thlir kar himna le hum halna konga US ina thlop chhun jom zela wangin lom thu a soi Herald thuam thar le thom thatna hian an sipai te chu gray zone a norluina dolet na konga chawa puidon lova he thlir kar hian long range ballistic missile beina rang taka alo chan le theinan mason na ro pui taka pedon ani tun haya Taiwan le China hian borok tharan nei le laya Chinese commercial drone pakhatan kap thla ani kha Taiwan hi China laka chuan ramtere ute ni ma se China room China ero an hlawak bik lova helai rambial geopolitics kalvel dan hi khovel ngai venani a kan ron tar langani Ukraine le Russia indona lam han hrut le thok thokela voin hi indoni za somkwa pani na lo ni tareng mai Russia thil tumber Donbas lak chu ti hloting turin ke an pen mek zela Luhansk lam an lak nuwa Donetsk an tuam le mek ti kan hre ome kan soitong khan Donetsk Ukraine sipai te hi an chak hle a sang hi sompali indawa tang khan Ukraine sipai te hian mun ma khau le rin tak tak an buna bunker le barricade na nen supply kong thatak tak nen indona lo thleng le thei turatan in buat seina na sa takin an kalpui ani chumira chu tuna hian a lang chuak meka Russia sipai te hian du angin an sop hlei thei lo ti chu hun an lak rei tak dana tang hian a chiang mai ome heti lai hian Donbas in beina chungchang hi Russia hian a puang tam lo hle a chanchin kan han zon kwal viau po hian update a tam lo thin khop mai chanchin langsar ber ni tamek chu Europe nuclear plant lian ber Zaporizhia buaina kha ala ni renga nuclear lama khovel thunei tu sang IAEA chuan he mun hi an en fia to a hemikai hnoya ringot po hian thuin chu le thuin mulo inpu ton na tam taka oma Russia in IAEA lam hi Ukraine sipai ten in phen nan an mang an tia Ukraine lamin endik tu Russia lamin an ti buai an ti ve boka soisena ni lo heti lai hian chanchin langsar tak chu Ukraine counter offensive chungchang hi ni Ukraine sipai te chuan na zokin be puan thlaka tuna be puan thlak hi ground offensive ni in leilam sipai ten na zokin Russia nor let na ni Donbas hum tur ni lavin anram Russia an lak sakta Kherson le Dnipro lui kamvel la let tura an be na ni Ukraine le khotlang media te chuan be pui thlak na hi hlotling tak ni in an soya Russia lam chuan a votu in ka che an ti ang mai in mala masa tu zok Ukraine lam hi atuar tu zoka an pu let Ukraine counter offensive hi Russia lamin engtin nge an soi Russia defense minister chuan Ukraine sipai te chuan Ukraine chim lama an ram chan ta Kherson le let tura be puan thlak na chu Ukraine tan chuan chiat na ani ate Kherson lak le tumtu Ukraine sipai te chan a chele ni in Russia defense minister Sergei Shoigu chuan a soi conference call na ya he thu hi soin Shoigu chuan Ukrainian sipai ten lak le tan tum Nikolai Fatranga Krivorox le mundang lak le tumin man la chhun jom zela sipai le ral thuam an chan na sa to ni in a soyani minister chuan counter offensive hi Ukraine president Volodymyr Zelensky office in Ukrainian sipai ten be puan thlak thei ti khotlang lam tho pui te ma a anin pholan na an ngai dan diklo siam na tur chawani chutianga ta na an ruwa man chau chu ani ti in apu Shoigu chuan Russia sipai te chuan Kherson biala khopak khat chu an lak bela Nikolaev biala administrative border an thleng tia soiboka Russia defense ministry chuan thu chua siamin an sipai te chuan Ukraine service member sang khat chuang ba ka ramdang sipai mercenaries te an thata ni khat chung lekin teng le sipai lir thai armor tam tak an ti chiani ena soi ni khat kalta khan Moscow official te chuan Kherson biala Ukraine be na chu a hlo cham na sa hle ti in an puang an dan pa ngai te in Russia chuan Donbas pon lama che tan lak chhun jom zela voin September ni thum jing lam khan Dnipropetrovsk oblast chu missile mangin an be missile mai ba ka heavy artillery mangin an kap tel boka Dnipropetrovsk oblast governor Valentin Resnitchenkov chuan Russia sipai te chuan he oblast a Dniprovsk Nikopolsky le Krivorsky district te chu cruise missile te
Great Multiple Rocket Launcher te Heavy Artillery mangin an bei ni in a soya Resnichenkov chuan Ukraine sipai te chuan Dnipro khopui lam hoin missile panga an ron kap phaya hei hi an kap thla ni in a soya missile an ka thlak sen lo then khat ten poin khoi ti in a soi boka mithi ero an omlo Oblast hi kan soi jing ta viawa Rambung Rambial Administrative Region ti na ni Ukraine Air Force chuan vo in September ni thum hian combat aircraft somli chuang an tir chuak ni in General Staff of Ukraine Armed Force chuan an soi Russian control point le ral thuam da na mun te an ti chia a Ukraine sipai te hian September ni po khan drone missile mangin Russia mun ma an bei boka Russian Armor Equipment Unit pan hi an kap chebok ni in General Staff chuan an puang General Staff chuan intelligence report tar chuakin Zaporizhia lampan tur Russian truck column pakhat chu an ti chet sak thu a soibok heti lai hian Russia sipai thi zat le ral thuam an chan zat Ukraine lam chuan an ron puang thar le a Russia sipai singli sangkua somnga zetan thi to ni in Ukraine chuan an soya Ukraine General Staff in September ni thuma an report dan chuan teng sangni somthum pali armor fighting vehicle sangli zali pathum sipai motor le fuel tank sangthum zani somruk pariat artillery system sangkhat za somthum pali multiple launch rocket system zani somko pathum te air defense za somnga pathum helicopter zani panga thlona zani somthum panga te drone zariat somruk pali le indolong som panga te anti cheto ni in an soyani